Директор Goldex Trade MCC нам рассказал о компании. El director de Goldex Trade MCC nos ha contado, nos ha mostrado la compañía. Компания не первый год на рынке. La compañía no es el primer año que está en el mercado. Компания занимается очень серьезным товаром. La compañía se dedica a un producto muy serio. Самым лучшим товаром в мире. El mejor producto en el mundo, sin duda. Компания очень серьезная. La compañía es una compañía realmente seria. Поэтому компания хочет видеть у себя таких же серьезных Por lo клиентов. tanto, la compañía quiere ver entre sus clientes a clientes realmente serios, ¿no? Итак, первая категория клиентов, в которых заинтересована компания, Y bien, la primera categoría de clientes en los que está interesada la compañía это клиенты, которые просто покупают золото. son clientes que simplemente compran oro. То есть, если у вас есть деньги, пожалуйста, покупайте золото. Es decir, si tenéis dinero, pues, por favor, simplemente podéis comprar oro. Любые слитки тех производителей, которые предлагает компания, Cualquier tipo de lingotes de aquellos productores que ofrece la compañía, пожалуйста, любые слитки вы можете покупать. podéis comprar cualquier tipo de lingotes. Если у клиента нет денег, Si el cliente no dispone de dinero, то он может это золото заработать. puede ganarse ese oro. То есть, скажу сразу, что Goldex это не очередь за деньгами. Voy a decirlo antes que nada, que en Goldex no es una fila, no es una cola por el dinero. Компания платит вознаграждение золотом La compañía abona una remuneración en oro за определенную работу, за определенные усилия. por realizar un cierto trabajo, un cierto esfuerzo. Поэтому вторая категория Por клиентов, eso la segunda categoría de clientes которые нужны компании, que necesita la compañía это те клиенты, которые могут продавать и рекламировать, son aquellos clientes que pueden vender y pueden publicitar и при этом хотят хорошо зарабатывать. y además pues, quieren que sean tener grandes beneficios por ellos. Сейчас я, например, использую уже обе возможности. Ahora mismo, por ejemplo, yo personalmente utilizo las dos posibilidades. То есть можно и просто покупать золото, O sea, se puede comprar simplemente comprar oro, más. можно это золото и Y зарабатывать. también ese mismo oro se puede ganar. Итак, какие есть возможности для покупки золота? ¿Qué posibilidades existen para la compra de oro? Для чего я это вам показываю и рассказываю? ¿Para qué os estoy mostrando y explicando eso? Потому что за 3 года сотрудничества с компанией Porque a lo largo de los 3 años de colaboración con la compañía, я был в разных странах, he estado en diferentes países где проводил семинары, конференции. donde he realizado seminarios, conferencias, distintos tipos de eventos И столкнулся с такой вещью, с такой ситуацией, y me he topado con una interesante situación. что клиенты компании, которые хотят зарабатывать, Que los clientes de la compañía que quieren tener beneficios, порой рассказывают такие вещи, что я сам удивляюсь. a menudo cuentan algunas cosas que incluso yo mismo me sorprendo. То есть так преподносят бизнес, Se enfocan, es decir, enfocan el negocio de tal forma что если бы я 3 года назад услышал об этом, que si как они рассказывают, yo mismo hubiese escuchado eso hace 3 años, eso cómo se está explicando, я бы здесь не стоял сегодня. ahora mismo no estuviese aquí. Поэтому, дорогие друзья, у меня к вам всем большая просьба. Por eso, queridos amigos, tengo un gran deseo, una gran petición para todos Не ustedes. не надо наш бизнес усложнять, он очень простой. No compliquen, no hace falta complicar nuestro negocio, es muy sencillo. Преподносите его правильно. Ofrézcanlo, enfóquenlo correctamente. И у вас будет очередь в Goldex, как вот сегодня была на выставке за золото. Y tendrán una cola para entrar en vuestra organización en Goldex, como hoy hemos tenido para entrar a la conferencia. Как можно покупать золото здесь, в компании Goldex? Bien, ¿cómo se puede comprar oro aquí en el Goldex? Первая возможность – это обычная покупка золота La primera posibilidad es una compra normal y corriente на любую сумму, которую клиент
может себе Sobre позволить. por cualquier valor que el propio cliente quiera y decida. Любые слитки на любую сумму. Es decir, cualquier tipo de lingotes, cualquier gramaje y por cualquier valor. Можно покупать слитки уже от 1 грамма. Se pueden comprar lingotes ya empezando con 1 gramo. Пожалуйста. То есть 40-50 евро, 40, текущая 50 цена. euros, un precio corriente. Se puede comprar y sin ningún problema. Вторая возможность La segunda покупать posibilidad. золото – это через маркетинговую Es программу. comprar ese mismo oro a través del programa de marketing. В маркетинговой программе компания продает комплект слитков. Комплект. Sin embargo, a través del programa de marketing, la compañía lo que vende es un conjunto de lingotes. Я думаю, у каждого у вас в папочках, да? Yo creo que Есть seguramente вот в папочках, которые вы cada получили. uno de ustedes tiene una carpetita, ¿no? Есть такой вкладыш, и там как раз комплект слитков, которые компания продает. Tienen un folleto de esas carpetas y precisamente ahí viene pues, lo que es el conjunto de lingotes que vende la propia compañía. Итак, комплект слитков стоит 7000 евро. El conjunto de lingotes cuesta, tiene un valor de 7.000 euros. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание, Por две favor. возможности. De nuevo, esta es la Обычная покупка opción. золота Dos posibilidades, una compra tradicional, normal y corriente, и покупка золота через маркетинговую программу. y compra de oro a través del programa de marketing. Но вот здесь, Pero aquí компания продает комплект, набор слитков la compañía vende un conjunto de стоимостью lingotes, 7000. un valor de 7.000. Далее, как вот здесь можно покупать? Вот в ¿Cómo, этом y bien, ¿cómo se puede comprar aquí, ¿no? A través del plan de marketing? Можете купить комплект сразу за 7000. Pueden comprar un conjunto de una sola vez por 7.000 euros. Если такой возможности нет, компания предлагает купить на условиях предоплаты. Si no tienen esa posibilidad de comprar directamente 7.000 euros en oro, pues la compañía ofrece una opción en base a un prepago. Ну, что такое предоплата, я думаю, все знают. Creo que todo el mundo sabe lo que es un prepago. То есть клиент сделал заказ, Es decir, el cliente realiza un encargo, un pedido, сделал предоплату, hace un prepago para ese pedido. оставшуюся часть он может оплатить сам, Todo lo que quede, el valor restante, puede abonarlo él mismo своими собственными con деньгами, su propio dinero, sus fondos personales. либо компания оплатит клиенту вот этот недостающий капитал, компания оплатит в виде бонуса. O si no, la propia compañía abonará toda esa parte que le quede, la cantidad restante, en forma de bonos. Какой путь покупки клиент выбирает, это зависит от него. ¿Qué vía, qué camino de compra de oro escoge el cliente? Eso ya es elección suya. Есть деньги, покупаете сразу. Si tienen dinero, pues pueden comprarlo ya misma. Если sin денег esperar. немного, можете заказать комплект. Si tienen, pero no muchos, pues pueden encargar un conjunto, Сделать предоплату, hacer un prepago а дальше либо собственными деньгами, y luego, o bien con sus propios, либо за бонус. o si no, con bonos. Ну, покупать за собственные деньги не очень интересно. Bueno, comprar con dinero propio no es tan sumamente interesante. Гораздо интереснее за бонус. Mucho más interesante hacerlo a través de los bonos. Именно вот на этой возможности, да, акцентируем внимание. Y bien, y precisamente en esa posibilidad es donde vamos a acentuar nuestra atención. Бонусными программами сегодня, наверное, уже никого не удивишь. Seguramente con programas de bonos ya no extrañarás a nadie, no son ninguna novedad hoy en día. Бонусы нам начисляют, ну, наверное, везде. Супермаркетах, Creo que seguramente bonos nos pagan bonos o vamos acumulando bonos por todas partes. на автозаправках, Empezando por supermercados, gasolineras, в банках, bancos, там, где только бонусы сейчас. cualquier sitio, no cualquier, por todas partes. Бонусные мили, знаете, да? Билеты покупали на самолет, Por бонусные мили. ejemplo, puntos de vuelo, ¿no? Si habéis comprado billetes de avión, ya sabéis, ¿no? Ну, в Германии это называют не бонусы, пункты называют. En Alemania y en España, bueno, eso se llaman, no son bonos, se llaman puntos. То есть система, это, я думаю, всем знакома. Creo que ese sistema es un sistema que todo el mundo conoce, ¿no? De alguna u otra manera. Вот буквально перед сегодняшней конференцией мы разговаривали с клиентами из России. Por ejemplo, hoy en día, nada más, pues justamente antes de la conferencia, hemos pues,
hablado, hemos tenido una conversación con clientes de Rusia. В России сегодня, ну, наверное, каждый банк имеет бонусные программы. En Rusia, hoy en día, por poner un ejemplo, seguramente cada banco, cualquier banco tiene un programa de bonos. Каждая телефонная компания имеет бонусные программы. Cualquier compañía de teléfono tiene un programa de bonos. Каждая сеть автозаправок имеет бонусные программы. Cualquier red de gasolineras también tiene programas de puntos o bonos. Для чего это делают фирмы? Igual que en España y muchos países, ¿no? ¿Para qué se hace eso? Ответ очень простой. Для того, чтобы привлечь клиентов и покупателей. ¿Para qué se hace? La respuesta es bien sencilla, simplemente para atraer más clientes. То же самое использует компания Goldbex. Lo mismo utiliza la compañía en Goldbex. В компании Goldbex есть маркетинговая программа по привлечению La клиентов. compañía Goldbex tiene un programa de marketing de atracción de clientes. Маркетинговая программа El programa de состоит из marketing двух частей. consiste en dos partes. Первая часть – это бонусная La программа. primera parte es el programa de bonos. Вторая часть – это лидерская La программа. segunda parte es el programa de líderes. Первая часть – это, конечно, интересно, бонусная программа. Claro que la primera parte pues, es algo interesante, ¿no? El programa de bonos. Но вторая часть лидерской карьеры – это намного интереснее. Pero la segunda parte, el plan de liderazgo, la carrera de liderazgo es muchísimo más interesante. Итак, бонусная программа работает очень просто. Y bien, el programa de bonos tiene un funcionamiento muy sencillo. Есть таблица учета заказов. Tenemos una tabla de registro de clientes. Клиент сделал заказ на 7000. El cliente